pour notre soirée culturelle de Paris, l'UNU, Reda Inderbaeva. Reda est chargée de la communication de diaspora tchétchène. Bonsoir à tout le monde, c'est Dika Moussera. J'avais pas prévu de parler, mais puisque c'est comme ça, je voulais remercier Ramzan Mazamadov de m'avoir invité. C'est un honneur d'être avec vous, la communauté qui est la mienne, la diaspora qui est la mienne. Je suis très fière de vous représenter et de pouvoir vous aider, bien sûr dans le quotidien ou dans les problèmes qu'on peut rencontrer, pour passer notre message et puis montrer que nous ne sommes pas que ce qu'on veut qu'on soit, qu'on est aussi des intellectuels, qu'on est aussi des personnes avec beaucoup de talent. Et c'est important de le montrer, de le partager, notamment avec les Français, avec lesquels on n'a aucun problème, avec lesquels on n'a jamais eu de problème, et qui nous ont accueillis à une époque où on était très très mal. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Норчимата я горжусь тем, что я принадлежу этому народу. Войнохчи ам халу лейн амду. Вы мертик юхцает кузахвай, ашхальч кузахвай, дюшхальч, семьи создаются. Вай мюшду, вай мурду, дахай. Чого важного до алхиет сун, дах вай массан сон ха, дах цацхен. Вай маду вай цаган, чого халахиет вай. Сам цадич, чего хал чут вай. Я вот вижу, когда люди мне пишут, из-за да Аллах, это французский кара да Аллах, вай, иш ду Аллах, оли. Духовчар, я здесь, так получилось, что я выбрала профессию коммуникации, и у меня есть доступ к журналистам. Сундер, войну, что вой мурду даха, чего важно, хамду, для нас, вай хач аво, да говорит, хамду Аллаха, мурду вай баха, вай мадар халдиес, добрые, отзывчивые, смелые, отважные, вот такие мы. Таким людям, как Рамзан, который и его команда, те люди, которые работали со мной, когда у нас происходили какие-то кризисные ситуации, целая команда создавалась, все помогали, приносили информацию, о, Боже, Борнах, и просто шайдагар, ногчи шибях оли. Ишчнаханч, о, дох баркал, ля арсун. Конечно, все не идеально, не может быть все идеально. Особенно, когда ты борешься с какой-то, со всем миром, можно сказать, хочешь отстоять себя. Но в такие моменты нам нужно быть сплоченными. И я, например, эту сплоченность очень часто встречала среди наших. Мы очень сплоченные и очень друг друга любящий народ, и нам обязательно надо так продолжать. И таких людей, как Рамзан, нам надо поддерживать, конечно.